mo Jollibee. I-treat ka. Kaya mo Jollibee, nuan niya. McDo. Kaya nakanot Kunji. ni Kunji. Kunji Queen. Garo doon, Kunji Queen man. Kunji Queen. Tatalaang naman ta Kunji Queen. May mangang man kapag yan pisinan mo na tao ay Kunji Queen. The reservation mata Then, ay. Ring. Kunji? mamotivado Okay. soup ba ngayon na natin noodle soup. Kita ni Kunji. Kunji special. Wonton soup? Beef soup lang ano. Taman ini dati ngayon pas lagi pinmante kadarayan ni ding mga JB. Beef, tendon, beef, brisket, noodle, and soup. Sure. 925. Small. Medyo large da. Large datos 17 sa. Nagpinumot ka star egg noodle. Hindi naman mo. Selamat lah buuk kaki. Naglalak ka lang ka star. Kakawit ko. Ling. Ling. Dasasok. Sisling beef. Marah. Naman ta sisling. Tahu, bermon. Kata ano? Kak. Ano? Dapat juga. Awan? Pero alam mo dapat fried rice. Kuna mo fried rice yun ako.
kasi. That means 8 plus 1 extra, right? Up and down. So, Pang long leg. that's it. No, Napudo mo to. Không, cái bật gắm. Ngon téo. Ay. Soup number 5. Kahit pindom na tayo. Halo. Brisket contender. Đấy. Ikikanda mo tilaya ba na? Tumabali raman mo. Ito yung sipila. Siguro siguro
oyster sauce. Hindi mo pasapasam siguro. Nalpasan tikaan, napsog tulay. Yan, kapag yan, nalpas tikaan. Busog bats. Ay, busog bats. Namutitit ti tao. Ay, namutitit. Sorry mo la. Nagadaw. Nag-i-adjust sinturon. Saan pa minsan? Kasapulan pa yung i-adjust sinturon. Ayat, kwa. Update sa paminsan. Titikaan. Ay, napintas. Nagpasya-pasya noon. Dumamay. Mayat ti tiyempo. Madi pa iwanay na lang. Kapit kami kapag yan. Rabein. Inaabon na katikuan. Rabein. Thank you for watching. Yaman kami daw na iti ano siyong agbubuya. Itkastan na yung bang rabi tayo amin.